Ngamla ban rak suloi pamyo license. Adem dai. Kamu ihap apply soal ke license ni sakit suloi. Hadin ke jeng ujor ni babun balang halor ke jeng long jingman hayudo ke bala bun palat kibri ke besyong di madan bean hagi benta jong thamyo molong bad hagi benta jong yudo menta kasing kar putrik uyayong nakaliang Khasi Hills Autonomous District Council hapo jeng yelam chief executive member uba Titas Tarwal Khan barga executive member in charge ke triat ke Congress Mary Kharpuri ringkat ki police enforcement hakaju ke por hakajing isin ran lang du CM ke hima melim ringkat ki menteri jo ke hima melim bagi police jo enforcement kila lejmen khanra trading license yaki babun ki dukan hakate ki sngi lalap babun ki dukan ki bar jela kidi ki bamdan ni ki kot isla ki babyang khamdam ke trading license banda kaliang ke HDC kala khang khadap no mar khamtam ki brio ki besyong di madan hatem yo mulong ki bamdan kanu kot kesla banda kaliang council kala kendang napang bad be no ki brio namar kalong ki jing khap ngya ya kalenti ya chongki Habakiran sila patai kubur nak kaliang usi yang council buat Titas Tarwal Khan ulayat ho makani jing le jurep kalong hadin buntli gisnam bana kaliang jong HDC kam jule jurep show bar hakju kapor kani jing le jongki kalong ru ban jurep ya yo delang kabla la ban pentrei bat hadu kanu kani kam kalayat Jingwan diri nak kaliang ke SK itu kalong penikong kalong bagi kuat itu tek ya yudo. Nama ba Islam yo kawan wan page ni yudo hamtam ya ke jing pentrei ya ketika yo delang kepada apa yudo ba dena kebentan norap dengan dokumen ba nak kaliang keserang iba ke jing pentrei kalayat selesai bagi layo lu penetren ba kontrol ba wala tu apa planning ngai iya ka ada excitement dan kebingdon dengan ini ki beliau kita nabar ki bosiwan bandi madan kita sebut sam ka yudo kita kadang lawan dalam bandi Muslim bat be sudah ni beliau namar bagi daitan ki noksong madan di bomdan gini kot start kebian dan building nation kebian dan ada mana om bentuk kena bagi ni beliau jadi bensong biang Jika kan wan nak puas, bat unjuru ngilarung pikat tu kat ni gidukan, bat ngilalap bat kimdon trading license, bat hoi dek si mentah kasih minum lah bat kham sedat lagi, dari gedon proses, ngilek, bat I syukur sikit, bat hadirin gitu, apa close load gitu gidukan, dibagi lawan mentah, bomdan itu, melak benda kena kedokti anu, rengas nuba, yang mentah itu ini simlang gitu gitu. Ba nadu usiyam ke mamaliam ki menteri nanta ki enforcement ki jungiru iba nakapor ki ju lej ya kakam ke chomki imre ngai iba kalong kunju to kadao nakaliang jungi ke isi mentani si simpia bagi enforcement ki jungiru ki ban pendekam hok ya kakam ke bagi trei ndei tang basu om ba ilayu akam kala abiang ndei ki ban pendekam hok ke jimut enforcement ngaju om barokor ba ngamla ban rak suloi pamyo license Adem dai. Kamu ihap apply soal ke license ni sakit suloi. Lani ngamra banyak kali kamai kemyo ya permit. Kalong kajuru, kami ketriat kalong kajur. Kamu kini diberi penabar kimla ban operate business community tempat yo. Council bakaliam jong simeliam nin sasim kia ba nin pro sya ka government balakum nu itu cukup surok. Badan mentah ban nam kampung ha itu bat ban company internet itu nang bakan nom di jabo untuk berbagi. Dengan kebuburan di enforcement jongiru. Diwan isu wan untuk sekali bidon kot asla ada bomdan. Kamu kim pendap ya ke ga ba ka office ga ha. Dan tak kadang nang ala ong iki tan bangin stasiun dia ban penting kena bagi enforcement jadi benda kepada. Kadi kejiwan jongi kalau ba ni penkendet benriu tu itu mentre ba kai ka bangi kwa di terang kai ka bangi siang kali jadi angut begini kum kinong nong kalong ba kwa baka ka an ka bangi don di kwa ban enforce